Kulturni festival Altera Pars. Kar se tiče stojnic, so pa spravili vse zadeve. Kar se tiče kolokvija, se je tudi končal. Kar se tiče koncerta, pa vidite sami, se totalno nadaljuje. Za mano so železobeton, eni najboljših predstavnikov oziroma najboljših spidašev iz razvejane heavy metal scene iz Murske Sobote.
To si železobeton, dečki! Ko ste vi? To je kriva informacija. Mi smo železobeton bili tam gor. Pijani so zdaj. Piki! Piki! To, da se gre dobro videlo, ko smo oba tako bila. Zato snemo, Daj se mi kasiš, boš? Dali kaseto? Je. Že dali kaseto. Pa to snema, to snema. Imaš na lepo. Ko, pokaži, imaš ga smatr, ko? Komu se da? Zgom rubiš, Drsalico imate kako? A? Drsalico imate kako? Ne, ko to po... To se da biže. Kako imate tako, za logika? A? Probi? To je svojeno. Kako mi se ga pridebala? Da ne, tako da, to je robi se kao maneken. Ej, čuješ? Sedi malo! Od druge pa vprašaj kako je. Ne, grati, kako je smrst? Kio pa to voda, kak je televizija, ta? Dobro, je rodnje. Kako nalepko še imate za mene? Ja, daj, čelavi, daj jem na vrlo. Vidimo, da si špilali. Drsalico kako imate? Ja, kako mena, pišeš što smo. Dobro, špilali. Če imate kakšno nalepko? Uprozoran je, uprozoran.
Ton, gruppo iz Murske Sobote, prosim. To je alternativna televizija. Jutel je pričal. Evo ga, Jutel 2. Idem menedžer, njega. Ide. Zabejte si. Samo točeco. Ej, tu je menedžer. Kaži se. Železbeto. Lude. Moja nove spođe. Proti kameri da. Približaj. Približaj to. Mene gure. Idemo se zariti.